ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız sizin aracılığınızla. Şimdiden iyi geçmesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye tarihinin akışını değiştirebilecek bir andayız. Bu an demokrasiden ve yaşamdan yana olan herkesin emeğiyle doğdu. Uzun bir yürüyüşün kritik dönemecine büyük umutlarla gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin her bir karış toprağı büyük bedeller ödedi. Büyük acılar yaşadı. Azareki zori çeşitli kurbani zori da ba hamu oğyanane lemavi niu karni şarupek dadana azar köşesinde taşıyoruz. Yakın dönemde yitirdiğimiz sevgili Sırrı Süreyya Önder şahsında barış uğruna yitirdiğimiz bütün yol arkadaşlarımızı sevgiyle yad ediyorum. Bu yolda ter döken, sürgünde yaşayan, Kesem kutvereda keddane lsürgüne jiyane u havanın khoyen li girtigehe em brez hürmet sılav diken. Değerli basın emekçileri. Brez Dün ketkarın medyaya do bu yaraka diroki yaşadanaka biyori diroki çebu em bicaraka da ne hatna ve merhale demehen Davida u Rojen Davida kamtera derbasbun em binerin yeke cotma 2024 brez bahçeli dibin bane parlamentoya da desteki diroki direşkir pişti ve 27 Şubat'e hat ev denge kuj imraliye bilind bu ev renge şerre çıl sali guheri brez Abdullah Öcalan banka çakdanine uf khafasık kirne PKK kir eftane ne bankak bu ev توار چرخانه که کل دیرو که هات نویساندن 57 گلان پککه کنگره آخوا کنکر و بریار آخوا فسخ کرنه ورگرد 11 تموز چک هاتن شوتاندن مدید که رحی آگر و چکان کتبن گیشت آخه ایدی گو بلا چک بیدنگ بنو آشتی باخفن بره سروک کمار اردوغان یکی جوتما 2025 هاتا گروبا پارتیا مو دست خود درشکر اوا دمکه دیروکی بو و هری داویجی پنگاوکه دیروکی دو هاتا آوتن 26 جوتمه ہے پککه کو بریارا خفاسخ کرنه واری گرد راگهاند کو هزم خواج ترکیه کشاند و را گشتیا جهان را راگهاند کو جا آشتی را آماده و بریاره دریه آشتی حتی داویه وکر برس کت کارن مدیایه بریارا پاشتا وکشاندنه بریارداری لسر آشتیه یا حتی و پنگا وکه کنای لقاندن بانگا هری بهز یاج بر حکی نو های مکان نویا بریارا دو ev irade ka ber bi çav ya li ser vê pêvajoyê ye ev tenê ne paşta vekişîneke pêngav veke ber bi pêşvaya bihêz e ev pêngav di heman demê de bi destxistina sed sala bê ye di sed sala 21 de li vê naxan şer û hêsr û wendahî hebûn برا اف سال سالا 21 جی بباب سال سالا براتیه و آشتیه و کمار دموکراتیک آه فار به دیروک و شانسه دادم و دوام و در فتش دست ندن اگر ام و پیواجوه راست بریوا ببین پرسکرکن ترکیه به دیالوگ چاره سر بکن و رونایی بدنا مروفان و ام مینا که کوسا پیشکشی جهان بکن جبر کو ام جویا که باور دکن ایدی ام نخوازن ایشن را بردوی دوباره بکن و هیوین سبر روز ام دخوازن آوا بکن ایدی دم براتی و حمس کرنه برز گلن ترکیه دخالا کو ام گیشتنه دا
قوناغا یکم پیواژوی هاتیه گرتن بریارن کنگره و شوتاندنا چکان و پشتی وی وکشینجی به تمام بو روپلکا نو و بو نها ایدی ام دویل هیویه نسکنه که چاره سریز جهی کی دم ببه و ام دست به نویساندنا چیروکا خوابی کن قوناغا دیروتیک و قوناغا دیروکی و کریتیک که دست به بکه به پنگاوین سیاسی و جواکی که ام دوی باویجن اف تنه نجبو آلیاکی آشتی همو ترکیه ارکا هری گرین که دوی بکرین دوی ام وی پیواجوی بر به قدر و چارنوسا هفشا 86 میلیونان پیش و ببین با آزادی و دموکراسی دوی پیش و بچه دوی زمان سیاست و دموکراسی پیش و بچه دوی ده حقوق و دموکراسی ببه بینگه ها سبر روژا ما هم جبو بریارا که دو هاتا ورگرتون هم جبو که پنگاو نو بین آوتن برز جالان یعنی ویزیونه که آشتیه دانیا هوله دروشن هری زحمتا هر وستاوی چارسریا آشتیه بو دوا خالا که هم ایرو گیشتنا ایرو ده yani rola Öcalan seraki bu u biryari bu. Jibok ev zedetir inisiyatife bigre u karibe rola xwe bilize deve rêl ber ve were vekirin û rê were vekirin û derfet bêne dayîn û guftûgo bêne kirin. Divê bi azadî bikaribe bixatibe û şert û mercên ragihandinê gihandinê jî ra bêne davîn kirin. Birêz ketkarên medyayê Kurd û Türk du gelên qedîm evê axîne. Peywendiyên me yên dîrokiyê hene. Me heman nan û av, me xwar û vexwar. Êşê me yek bûn. Em nihat qonaxeka dîrokî dane Türk û Kurd, Elewî û Sunnî bi Kurdî hemû gelên li ser vê axê divê karibin li ser aştiyê bêne ba hevde. Ev şans heye. û niha jî deriyek vebûye û divê em hemû divê derî ra derbas bibin. Bêyî ku kes li derva û bimîne em bi hev ra bimeşin. Dîrok em dikarin bi biradarî dîrok wê tiştî dideme ku em dikaribin aştiyê ji nû ve avê bikin. Ji bo wê tiştî jî hemû sazî partiyên siyasî rewşenbîr û hemû mirovên xwedî wîjdan divên li vê yekê xwedî derkevin û ez bi vê çarçoveyê de bang li parlamentoya Türkiye jî dikim û divê parlamento divê serdema dîrokî de li gor berpirsyariya xwe ya dîrokî tev bigere parlamento ew cehe ku dîrok lê tê nivîsandin û siberoj tê ava kirin. İro biryarên ku dê li parlamentoyê bêne wergirtin, yasayên ku bêne derxistin, dê di pirtûkên dîrokê de ji aliyên nifşên siberojê ve bêne xwendin. Divê parlamento rêl li ber vê pêvajoyê veke. Divê ji bo qonaxa derbasbûnê yasa bêne derxistin rêya. Ev tenê ne ji bo serarastkirinên teknîkî, ew dê bibe bingeha aştiyê jî. Ev ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê pêwîstin. Ji bo çareseriya pirsa Kurd, çareseriya pirsa Kurd tê wateye ku Tirkiye demokratîk bibe, eger Tirkiye jî demokratîk bibe, em de hemû qezenç bikin. Divê pêvajoyê de ne tenê aliyek, dewlet, deshilat, bürokrasiya ewlehiyê û daraz û hemû sazî berpirsiyarin. Divê herkes destê xwe bike bin kevir êdî. Êdî divê herkes li gor rihê aştiyê tev bigere û divê mirê dev ji gotinên neyînî ê raburdiyê berde û rihê û biratiyê û aştiyê êdî divê milêv xwedî derkeve. Divê êriv ne pênaseya gefan, pênaseyên mafan bike. Ne zimanekî gevxwarinê û tehdîtê, zimanekî aştiyê divê mirov karbîne û hêviyê avê bike. Em dixwazin bibêjin ku ew geşedanên ku doh çêbûn û bu hêviya 86 milyon mirovan
دوی چارچوای دا لسر مدیا جی رولکا گرینگ دیکه سر مدیا جی مدیا دوی به پرا آشتیه و دوی زمان جداکاری دو برده و زمان آشتیه بکار بینه و بوید گیشتنه کار بکه مدیا حوالن هجا اف پیواجو اکه که کسک دیواندان نکه کسی که تنش دست داده شر و چکن یه سرکفتی جی آشتی مروواتی و سبروجه هف پاره ده همو کس بسر کفه ده همو ترکیه بسر کفه جبر که آشتی با همو کسیه جبر که یاسای دموکراتیک با هر کسی نه جبر که عدالت با همو کسان پیوسته جبر که سبروجه هف پار یا همویانه دیروک نه درفت ددمه دژ ما بپرسه که دما درفت آشتی هات و چکر دوی ام دکارن سبر روز دا ببیجن بشانازی ببیجن که ما ام لالی راست راوستیان ما آشتی پاراست لترکیه و حمو کردن جبو حمو هرمین کل کردن لوی هرمی مترسیا لهم پروان دوی مروفت کاره دموکراسی بدا آلیه کیدن دوی یاسای دموکراتیک بینه درخستن لپارلمنتوی ام دخوازن لوی داره به اشکرهی بینین زانمان کسی که دخوازن سیستمین رابردیه بپارزن او هزن نخواهی و ناف دولتی که دخوازن سویده شر بگرن دکارن پرووکاسیون هم بکن و پیواجوه تک بدن کامپانیای رشکرنه دکارن بین کرن لی امه به بریارداری را وستن و امه سریا آشتی بردوان بن و ام تا آوای دفجه آشتی برنادن بلا همو کسفه که باش بزانه نها دسلات اپوزیسیون و دولت جواکا سویل مدیا و اکادمی دوی همو کس نها برپرسیاریه ورگره و اف جبر که اف پیواجوی اما همویانه آشتی اما همویانه و سبروج اما همویانه جبو آشتیه جبو سبروج جبو 86 میلیون ام بهیوینه ام بریارا که دو هاتا ورگرتن برا با همو کسی سر خیره به و ببه بنگه ها آشتیه که ماینده بجی براتیا گلان و بجی آشتیه که برومت